eka ku loyi a faneleke a languta ku swilo swa fika evanhwini i vulavula ririmi rihi la nga khoma matimba swi le ku hi karhateni sweswo swi le ku hi hlupheni swinene and it's about time ku na switwa matsonga machangana ya ka hina hi dume swi swa kahle ha cina na vanhu va swi tiva ku hina swigaza Monday na Tuesday na Wednesday na Friday na Saturday i swa hina sweswo i ndhavuko wa hina a hi wu promoteni ku ha siku leri ka hi nga cineki mara a hi cineni hi wisa hi pa hi languta timhaka ta service delivery vanhu va ka hina hi nga cina masiku hinkwawo Monday to Sunday na hele ku cinena hina mhaka gungula ntsena loko hi vuya hi pati ri nga lunghangi ku hava nkarhi ro hi tshama kutani hi rixaka hi vulavula loko ku ri ku va lava ku hi kombetela ku hina tribalism a va teka hina va tatwa swirilo swa hina ma hi nga chavi ku pumbiwa ku hina tribalism swilo swi nga ri ku fambeni khalanga Nemetri danke enkom emakume naro ay anamsele mehleketa ya pfuna nene wakay kumshani mina ni yo ka ni nga swi voni kahle kambe loko ya ani khani valova hi patela kusuka la vuloveli ri ku ra Mchinyadi ri ku Mukhwati ri tlula loko ri fika la Mawa gravel a wu swi tivi ku swi vange yini loko suka Muruji ri helela kwalaya loko se nghene ya mavele va xihoko gravel hi mhaka yini izita ta fika la ka Risava la ku ri gravel hezo hina ntsena hi nga na mapatu yo leha yo ka ya nga ri ya xikontiri loko ri ku na hembani kwala layinini a hi mi twenini hi le ka 0860002543 se mi ni vilerisa hi n'we mi nga hi rhangela mi endla yini hi swona hina hi va mbuyangwana kambe na muyingiseri la studio la hi a nga vulavuli hi swona na hi vulavuli hi vurhangeri kambe heyi a hi n'wi twenini ku hi ri yini tshunelani ka xexo vulavulela ka xona boti hi twa ku n'wina mi ri yini hi nga se ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we mi pfokele boti a hi ringeteni futhi mpfokeni hi pfukeni njhani hi pfokele boti wa mina a khensa swinene n'wina mi ri xirilo xa n'wina yini xirilo xa mina i vurhangeli bya le Phalaubeni a byi hi rhangeli hi ndlela ya kahle hi ku ku na darata leyi yi nga susiwa ya Tenai darata leyiwa loko va yi susiwini swi na nxungeto ngopfu ka swiharhi swa kusuka Kruger swi ta hala malayinini se vuhosi loko a byo kota ku byi ku vambiwa darata liya vuyela laha futhi darata liya hi kota ku va hi hlayisekini ku mi vula loko se i ri Phalaubeni wo vhi i nghena twi a Kruger hi milenge ku ha darata phela tena hayi ka lava nga swi tiviku i darata leyi yi hingakanyaka miganga na Kruger National Park loko i suka Phalaubeni botiphet i famba hi milenge until i ze ya nghena a Kruger hi milenge ku na darata ku na xilo lexi nga ta ku sivela kambe hi n'wina mi nga susa vaaki mela ku ya ri ya swifuwo swiharhi swo a hi yena hi nga susa botiphet ku suswa loko va vulavula va ri ku za va yi susini darata leyi a va ha lavi ku va na game reserve va lava ku ri madyele ya tihomu se loko swi ri hi ndlela leyi wa botiphet i va mani a swi tiveki ku ri i va mani ku vurhangeli bya hina tindhuna ta hina i timbirhi ku na va ka Mtsimikulu ku na va ka Ngove se hina hi swi tivi kahle hi fuma hi mana Phalaubeni kambe a mi vi na swibeju swi va swi ri kona swibeju mara still ku khoma tona tindhuna letiwani tindhuna leti kota ku lwa kwala mahlo ka hina vaakatiko loko so tilwa amahloko ya hina vaakatiko votiphethe hi ri hi ku yini mi vula yini loko mi kutano ni vula ku loko va za va vula swa tikomba ku a ku na swa ku hi ta ku i murhangeri wa straight kwalaho ka va lava vambirhi ku va le ku lweni yi khomeni kwala ni kuma nhlokomhaka ta mahungu ni la ku ta twa ku lwa ka khombula yini ni ta kota ku teka na vayingiseri lava nga lalanini la hi kota ku va hi ya mahlweni nakona ku Afrika wa vulavula kusuka a Masingita Mall a Studio 1 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara yan'we ta yimise kwini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kense Snell uselwa ngare nhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we ka mingiseri nhlekani maphorisa ifundzeko lexa Gauteng ya amukele ku gweviwa ka Sifiso Mkhwanazi gqweta ra Mncube eka nandzu wa ku dlawa ka Senzomiwa u sole swinene matirhelo ya khotso ra Kgosi Mampuru ePitori Michael Lomas loyi a hihliwaka hi vukungundzwani ka Eskom u fikile laha tikweni kusuka tikweni ra UK kuma mahungu xitalo le ka awara yan'we nhlekani khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu eka ku haxela twik suka a Studio 1 agiyani makumembiri nka ying timena tintsani a yise ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM a hi yeni mahlweni botwa mina miri tindhuna talwa xikombiso xa ku tindhuna talwa hi loko kundleka
loko tindhuna ti lwa botphete hi loko ku huma ti-project ku na project yin'wana ya bush clearing yi humini loko yi huma va lava muakatiko mukontrakara wa muakatiko va n'wi kumini mukontrakara wa muakatiko se loko swi fika laha ka ku fanele ku thoriwa vaakatiko va ku tirheni ndhuna liya yin'wanyana yi la ku thola na ndhuna liya yin'wanyana nayo yi ri yi la ta thola a swi nga onhi nchumu a swi onha yini sweswo a ni loko ku ri ku va lava 10 swi loko ndhuna leyin'wana yi ta na 5 leyin'wana yi ta na 5 naswo mara sweswo a va swi pulanaka n'wana na n'wana hi ala ta tholela swa sayiti ra yena ku kontraka leyiwani project leyiwa loko yi ta ka yena swa straight se swi helele hi leyiwa yi yimina sweswo a ku le ku tirhiweni vaakatiko va yimele ku tirha mara a va le ku tirheni swi yimina sweswo ku swi tsandza kwini mayi a ni swi tivi that is fane ku vurhangeri bya hina a byi hi rhangeli hi ndlela ya straight hi laha mi nge ku pfa ku yiviwa ku dlayiwa na tindlopfu hi swi kona va ku dlayiwe ndlopfu ku na ndlopfu yin'wanyani yi dlayiwini sweswiwani mara munhu loyi nga yi dlayi hi milungu yi tikomba ka ku yi lo xavisiwa ku ya hi yona hi mhaka ku loko hi ya leni meni yini leni fike ni kuma ku nhloko a yi kona nenge a yi kona voko a ri kona a phaka timbilu xivindzi swi tekiwini ene loko we ya uyile so kumbe me a ni yela ku ya tsema nyama na me ku no twa va ku heyi nyama ku na ndlopfu a ni hi tiva switsemisiwa swo nyama mara liya nyama yi nga zaki yi duma ku na xibamuna a hi nga xi twaki na valungu va ku famba va hlota hi va zaki va vona hi matihlo se loko luwa wa murisi wa tihomu a tata hi byela ku heyi va ri ku na naye o hlevelahlevela vanhu a ni ku hlevelahlevela vanhu swa leha swi gina swi fika ni le kule se hinkwenu hi tsutsumela ku ya leni hi kuma ku ndlopfu leyiwani ene himpela a ku na nyama hi fike hi tsematsema ni fike ni tsema kona ni nga kota ku tsema kona ni nyizela van'wanyana so sweswo mara khisa ku nga wile maphoriseni kambe namuntlha sweswi i la na hina na va i vulavula rito ro hetisela namuntlha munghana lwana na hondla tani hikuva mi ri munghana lonene botpet me a ni ta tsaka loko a mo hi kumela murhange hosi ya le Phalaubeni loyi hi nga ta kota ku loko hi ri na ti-problem hi ya ka yena hi kota ku n'wi hlamusela ku hina hi ri vaakatiko hi na ti-problem leti na leti na leti i hi pfuna na loko xa vumbirhi botpet no kombela liya ya darata liya mi hi pfunaka liya ya darata hi ku no leya darata hi yo ni nga ta ka ni nga hlweli ka yona na swi tiva na ku ni ya ka mani sweswiwani xiphiqo xa mi xi lahala ka le vuhosi kambe nakona ni ta ringeta ku tihlanganisa na MEC Bioscope Makamu hi twa ku va nga hi pfuna njhani ka xiyimo xi nga nkhensa ngopfu botpet ni nga nkhensa ngopfu swinene lomu hi pfuna kwalani vutomi bya hina loko hi ri swihareni ndlela leyani a byi tshamisekanga na n'wina rurani kasi a swi lava ku ro botpet a swi la problem masiri a vakokwani na ya vatswari va hina ya le Phalaubeni se loko hi suka le botpet swa hi tikela that is why hi za hi tsutsumela botpet hi pfuneni nyana hi mhaka ku ku ri ku we man me given ku hi wo swi ku vava swi ni vava ngopfu swi tikomba ku lavan'wani va right nga ku va na problem se me a ni khomi wrong mavutani khetseli ka ron'we khesini botpet inkomo given kona suka Phalaubeni mingisero mugana lona FM xiphiqo lexi a vulavulaka hi xoho xa le Phalaubeni i ku na darata leyi yi pfalelaka swiharhi andzeni ka Kruger National Park na ku swi nga tihala ka vaaki kambe ongeti swi tikomba ongeti ku na lava va onhaka darata liya xiyimo xi le ka xiyimo xa njhani ta tihlanganisa na va Kruger National Park hi twa ku va ri yini vona hi mhaka yoleyo kasi leyin'wani ya ku va rhangela hi mani hayi swa tikanyana kambe hi ta vutisa va lava va nga nikiwa matimba ya ku vona ku swi endlisa ku yini vo fana na va MEC Bioscope Makamu ku vo va ri yini ku xiyimo xi titano va tiva yini timhaka ta le Phalaubeni nako va nga va pfuna njhani loko ku ze ku va na project leyi a yi fanele yi hluvukisa vaaki kambe yi nga ha koti ku va kona hikokwalaho ka ku va ku ri na ku kwetlembetana hi timhaka ta vuhosi se u hetelela swi vona ku hetelela ku va na xiphiqo hi ndlela yeleyo ku ya emahlweni kambe a ni swi tivi ku vuhosi byi nga kwetlembetana njhani a ni swa tiveka ku hosi i mani loko hosi yi ze tiveka a tindhuna tilwi loko ti lwa hosi yi tihlongola hinkwato yi lava ndhuna yintshwa kambe hi amukele nin'wana mingiseri loyi nhleka khalanga mpfukile papa mina hi pfukile minjhani na awa hi pfukile hi n'wina vanhu lava hi xitalo hi mina lo a khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi rini hi ka hi mi navela le a mi ri kona leyi kwale mi vuyaku kona tsikani timbilu yanani mahlweni
mo ini ndani khoma lediwan khalanga hi nga swi vulavula hi ti-tribalism hi nga swi vulavula hi vukorhokeri hi nga swi vulavula swo talatala na switwisa swi nga ku swi vulavuleni mhaka leyi ni vona malembe yo tala ngopfu khalanga ndzi fiki yima hi milenge ni ya ku kayeni ya ku lweni Polokwane ni kuma leswaku na vuya na humelela na phasa loko ni vuya na tona ku na lava fika ku va ta phasa tihlampfi ta kona ndeka bavu lero vo ka va nga yanga ku ri yini ni vula hi ndlela leyiwa loko ni ku hina hi sunguleni ti languta hina Matsonga hina hi vulavula ku language yaleyo hina hi endla yini xo sungula hi nga swi komba van'wani hi tintiho because na hina hi le ku tsandzekeni ku loko service delivery yi ta aka hina i seta ku service delivery leyi swi tiva ku yi tele vaaki hinkwavo hi sungula ku yima kwalaha xikarhi hina van'watipolitiki va lava vulavula ku language leyiwani hi ku this a project a nge endliwi without hina va tipolitiki hi vulavula ku language yi nga nghenelelangi ni vulavula hi Rotterdam na sweswi khalanga patu ri nge hi pfukirile kona i amen patu ri fikile Rotterdam loko ri fanele ri fika ka vaakatiko van'watipolitiki va yima laha xikarhi va ku a ku na patu ri nga ta fambisa hi wena Mahlawuli because a wu voteriwangi wena you are nothing ivi hi mpela ni suka ni yima le kule namuntlha ni vulavula na sweswiwani patu a ri tile Rotterdam a nga ku blema mfumo wa Limpopo a nga ku blema munhu a aka ka vurhangeri le henhla leyi patu va hi nyikile kambe loko hi fika la village swi ka swi hi tsanga ivi swi hela swi nyamarise sweswi yo hetelela khalanga na ha kombisa ku hi nga si kombetela vanhu van'wana tintiho hina hi ti kombeteleni hi ve na murhangeri ya lomu tala ku interviewa masiku hinkwawo Mbazi Mashilowa a va tshame malembe lembeni na palamende kwala henhla a va vulavula language leyi vulavula ku yona famba mi ya languta ntungu wa madaji namuntlha ka ha ri sweswi ka ha ri eni hi nga swi kombetela vanhu van'wana tintiho hi ve na vurhangeri byo tala ngopfu lebyi a byi tshame ka tiposini ta le henhla byi ka byi vulavula language leyi ya hina i yini va nga hi tisela xona a ku na nchumu va nga hi tisela xona so lava van'wana because va na tinxaka leti nga kota ku va yimela no kota ku tlhela va fambisa swilo hi order va heta va benefita a swi endliwa hi hina hi vulavula ku language leyiwa I think khalanga loko mo yi hlela kahle R81 leyi vulavula ku yona kulukumba bicycle makamba driver masiku hinkwawo va ka va ya kaya va famba hi patu leriya va vuleyi vona va vulavula ku language yaleyiwani a ku na nchumu va xi vulavulaka patu leriya loko va fika R81 va ka jikela a Giyani loko before fika Giyani khalanga hi vulavula hi traffic leyi nga laya hi Good Friday hi vulavula hi traffic leyi hi December hi rile a ni swi tivi ku fana na nkarhi na sweswi a ku tshama ku va na xin'we xi nga endleka khalanga ni mi nyika xikombiso bicycle va na malembe va karhi va fambisa tindhawu I think va fambisa tindhawu ta yi-2 va famba kwalaha masiku hinkwawo va karhi va ya kaya laha traffic leyi nga laha Giyani before mi ya fika laha ka Masingita leswaku i nyakanyaka a ku tirheki nchumu mara varhangeri lava hi vulavulaka hi vona va nga tshama le henhla leyi hi vona masiku hinkwawo va fanele ku ya hi yimela va vulavula ku language leyi va ku a hi lunghiseni laha ko fana na kwala kambe hi nga rhwexa vutihlamuleri lebyi ka munhu wun'we hina van'wani hi va hi kha hi endla yini ku antswisa kumbe ku seketela kumbe ku vona leswaku ku hetelela ku va na ku antswa ka matshamelo ya swilo ngopfungopfu ka matlhelelo ma hina hi nga kona alanga ni nga xi kumi na I'm not a position n'wamabindzu a ni swi tivi na ku yini politiki favor ku ni a ni te ku yini khalanga ni suke ni fika ni yimela vaaki ni ku vaaki ve ri va Rotterdam va kombela pasi khalanga ni lwe nyimpi yin'wani a ni swi tivi nyimpi leyi ni nga yi lwa a yi fika kwini va heta va endla mana nandzu ka ku patu hi rero ni ri van'watipolitiki lava vulavula ku language leyi va ku patu ri nge endliwi na sweswiwani vulavula ku language patu a ri endliwangi so before hi languta service delivery a hi vutiseni ku varhangeri lava nga ku rhangeli na va swi lava na because swi nga endleka loko vaaki va ku hi lava lexi ivi va lava van'watipolitiki va ku hina hi lavi swona hi mhaka ku va swi tlanga hansi ka mavoko ya hina hi nga dyi na sweswo mi nge pfuki ta ku nga ri n'wi khalanga before hi kombetana tinxaka tin'wana tintiho a hi sunguleli ku tikombetela hina ku sungula ku ha swi kota ku rhandzana na ha swi kota ku vula ku mufambisi loyi i na vuswikoti na ha swi kota ku vula ku munhu loyi a nga swi kota ku hi endla xilo xa better na so that hi n'wi teka ku fambe hi yimela kwalaha i ta hi vulavulela a tsonitsan'wi khalanga ni vulavula na namuntlha ne ku a ni swi tivi ni vula moya wa tlhele ku rhula nkulukumba loyi a swi tiva ku loko khalanga sorry nyana nkarhi wa vaaki nga ha tlheleli a hi nyikeni van'wana a ni tlheleli ndhawu nga ta kombisa issue ya ti-homeland khalanga hi yona yi tisa service delivery yo answer to the community because of a ku nga ri na n'watipolitiki wo karhi a ku ri n'watipolitiki loyi a va hlawuriwe vaaki ku fanele hi yimela so loko ho sungula ku languta mhaka leyi ya ti-homeland ku yi tirhile ku fika kwini hi tlhelela back to yona hi nga kuma something xa different
bana van'watipolotiki Levetri a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni ka nongonoko Afrika wa vulavula. Vona un'we wa khume ra timiliyone hi Spar. Phikizano wu hela hi ti 6 October. Xava xin'we xa switirhisiwa leswi nga nghenela kutani u swipe rewards card ra wena ku va na nkateko wo wina. Ku fana na 450 gram Bukumu Weetabix original ntsena hi 26.99. Hlayisa 10 rand hi ti-rewards. Kumbe 4 kg Spar frozen mixed chicken portions hi 139.99 ntsena. Hlayisa 45 rand hi ti-rewards. Mintsengo yi kumeka ku ya fika hi ti 22 September. Ku na swipimelo. Ndzhaka ya hina ya mimfuwo yo hambana na matimu yo fuwa ya hi vumba na ku endla leswaku hi khomana tanihi vanhu va Afrika-Dzonga. Tanihiloko hi tlangela n'hweti ya ndzhaka, hi tsundzuka malembe ya 30 ya xidemokirasi na ku tlangela vutomi bya tinhenha na tinhenhakazi ta hina lava nyikeleke hi vutomi bya vona eka ntshunxeko wa hina. Hi n'hweti leyi ya ndzhaka, a hi tsundzukeni laha hi humaka kona tanihi rixaka. Hi amukela ku hambana ka mimfuwo ya hina, hi hlangana eka vumunhu bya hina byo avelana na ku kondletela moya wa ubuntu lowu hi tivekaka hi wona. Ndzhaka ya hina i mfuwo wa hina, i masungulo ya vumunhu bya hina, matimu ya hina, ntsheketo wa hina, ndzhaka ya hina. Hungu leri ri huma eka mfumo. Mahungu mo nandzika hi lawa. Hi 5.25 ntsena hi n'hweti, FNB Easy Pay account yi ngetela mali ya wena hi ntswalo siku na siku. Ntsena hi ku hlayisa mali eka account ya wena. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited. I vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nge le nawini. Ku na swipimelo. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Sweswo mingiseri wa Munghana Lona FM akomba ndlela nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM hi kota ku twa ku u ri yini wena u angula u ku yini ngopfungopfu loko hi kota ku va hi vulavula na wena ka nhlekani lowu 0860002543 a hi amukela n'wana mingiseri loyi nhleka hi mamukereri ka Munghana Lona FM nhlekani ahe me pfukela papa hi pfukeni nga wena bot hi pfukela khensa swinene mi angula mu ku yini into mi ntshava mukhumba ya patrol ya kwala ka khani u na nkulukumba n'wana nga tshama a nghena kwala mi nga kona ku na moya loko mo kota ku yima kahle ku twisisa ku hi kota ku mitwa kahle bota mina mi hlonipha na vayingiseri lavan'wana masivo ya moni ku ya ni yimanyana ni sivanyana ya ku ve na aku n'wana nga tshama nghena a ku patrolera gandani loko vanhu va strike a va khomiwe hi mhaku premier va tshama va ku patrolleri budget rona ya June ni swi nga hlamusela swona se June yi herile a ku zangi ku humelela nchumu a hi cheleni ku humelele hi patrolleri budget hi kombela mela ku chekeriwa hi mani me ezava za ku important ene vula ku mara mela ku cheka swi vula ku hinkwenu a ma ha swi koti ku ndla nchumu me ni fanele ku ni mi ndlela leswi mi vula ku so ani ku na tindzawulo ku na tindzawulo ka Munghana Lona na hi tindzawulo mina ni ndzawulo ku na ndzawulo leyi tirhanaka na timhaka ta mapatu swa tiveka ku yile kwihi na kwala a khale ka tihofisi ta palamende yi koho maya kwalaya mi ya fika mi lava mi la ku twa kahle ku endleka yini hi patu leriya ivi mi tlhe mi ya loko swi tsandza mi ya na le Polokwane loko ku ri ku impela swa mi vava mi nga tumbeli ritivo to va mina mi kombetela moni khesini a hi kumeni van'wani cindani 0860002543 kambe hambileswi ri tani va vula ntiyiso mingiseri laha loko ku yiwa ka a ku ri na imbizo yin'wana yi ri koho laya a stadium lexiya xi nga kwala kumbe a girawundini yaleyo yi nga koho kwalaya ka khani laha veri John Khani veri yini kambe kwalaya Premier Stanley Mathavatha va vule kwalaya ku ta ndliwa xikontiri laha va ze va famba sweswi xandla xa holobye a ku handliwangi nchumu hileswo loko ku fanele ku ndliwa mapatu mi ta byeriwa ku swi le ka design stage swi le ka yini mara loko patu ri ya endliwa mi kuma ri tlheri ri nga halati na mati ivi ti vutisa ku a ri dizayiniwa yini leswi a swi heti swi nga endla ku ri ze ri tlhela ri hundzuka nambu kambe hi 21 mingiseri loyi hlekani botkelang papa minjhani
pfukile hi ngongwe a hi khenseni swinene ku mi hi bela riqingho papa mi rini n'wina ba khalanga mhaka ya service delivery leyi taku hala hina hi vulavula ku ririmi leriwani swa vava khalanga loko ho languta na issue nyana yin'wanyani a yi le ku yi khumbeni and yi le ku affecteni ka vaakatiko hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla mhaka ya mabazi a hi na mabazi hina la Giyani and depo ya Giyani ku ri yona leyi a yi endla mali ku tlula ti-depo hinkwato. We have records from 2017 to 2007 mara loko hi languta matiko laman'wana kumbe tindhawu letin'wanyana ku nga na tixaka letin'wanyana ku na mabazi n'wana mo tala ngopfu ebotkarani loko hi languta Polokwane kwala mi nga kona ku na a ri yeng ku na mabazi lama ma mihlovo yo tshuka lama ma mihlovo ya kereke va tele mabazi mara loko hi languta munhu loyi a tirhaka edorobeni a Giyani a kha a tshama Mbawula a kha a hola mali leyi ntsanana a holaka yona less than 5,000 ivi a khandziya taxi ku ta ntirhweni a dya a tlhela i hola mali munhu i tirhela patu swin'wana na xin'wana lexi hina hi ku xitaku ka hina hi vulavula ririmi leriwani ho fanele hi lwa na ndlela ya kahle ya ku xanisa kumbe ku endla ku vanhu va nga kuli kumbe va nga fikeleli leswi va lava ku fikelela swona i mhaka i ku va mi va tsona switirhisiwa ma swi tiva ku na vanhu vo tala ngopfu va lava ku ta Giyani a dorobeni va nga va ta ku xaveni kumbe swin'wana swo taniya a va koti ku ta hi mhaka ku ha tibazi ma swi tiva sweswo loko va ka va nga ri ku teni swi vula ku mavhengele ma le ku ndleni mali loko mavhengele ma nga ri ku ndleni mali swi vula ku ma rhurha ma tlhelela kwalomu ma taku hi koho lexi endlekaka ku yini i ku humelela sweswiya mi nga tshama mi vula hambi hi n'wina mi ku Giyani yi ta sala yi ri rhumbi i tindlela tete hinkwato ti va ti kha ti la ku fikelela xiboho xexo ende xin'wana xi hluphaku vakhalanga i ku loko hina okay mina Chauke Vusi wa Giyani Concerned Resident ya loko hi yima hi milenge hi ku nkarhi lowu hi lwela xibedhlele botkalanga siku leri hi nga macha hi machela xibedhlele a hi nga fiki na 20 na hi nga fiki na 50 mara vanhu a tikhoneni va kha va fona masiku hinkwako a mina xibedhlele va ni endle leswi mina xibedhlele mara loko ku ka hi fambeni hi ya lwela leswi nga swa hina a va le ku teni va jika wona mfumo lowuwani wu tumbela leswi va ku vanhu i ti-construction mafia ali ti-construction mafia ti nga va ti ri kona khalanga na pfumela mara ni construction hi va ti-construction mafia vanhu va kha va fanana nono la ku mafia sidumbu sweswiwani ku na issue yin'wanyana boys khalanga na ku hi lemukanyana sweswi ku na timovha leti yisaka vanhu ku ya Polokwane for dialysis kambirhi ka nharhu a vhikini swi tsandza hina ku va na dialysis ya hina laha kaya hikuva vanhu va ta ze va lova va ri mapatwini loko hi languta mhaka ya mapatu khalanga ku yo ze ku lwiwa va ku hi nge vhoti hi kona D3810 na lera rin'wanyana ra hala ka Mbhedle va nga ku okay se hi le mapatu ende swilo leswiwani a swi humelela ntsena ku hina se mi nga vula swona ku vo hi tshikelela ku hina hi nga koti ku kula munghana lonene a yi ri kahle kwala kaya kwala sweswi mi ze mi vuya mi ta kuma xikhonani kwala mulweni ku ve khale a yi ri kwala kaya so swilo hinkwaswo leswi swi fanele ku swi benefitaku vanhu va rixaka ra hina ingaku swi tlheriseriwa andhawu ti tele ti-problem leti kambe swi tlheriseriwa ndhaku hi mani van'wani ve ri hina vinyiso xikombiso loko ku khupukiwa kusuka ka xihlawuhlawu ku yiwa ka xidemokirasi nhundzu leyi a yi xaviwe hi sirha HW Intsanwisi yi tekiwe hi hina hi yisa lewa khalanga i ntiyiso lowu ku na xivulavulo lexi nga rhanga xivulavulo loko mako heta ku raise ti-issues letiwani ku vanhu lava nga le ku benefiteni kumbe va nga na vudyelo bya kahle na vhembe va ta ku i tribalism vanhu loko tipolitician ta hina kumbe varhangeri va hina a va tshika ku languta makhwiri ya vona va languta ti-interest ta vaakatiko a ta va kha hi ya mahlweni hina as concerned residents a hi fanele hi va hi nga ri kona structure xa yi fanele xi nga fumiwanga loko ku varhangeri va hina ku ri vona va yimela hi ntiyiso ku ze ku yima vaakatiko hikuva va twa ku vava hi ku vona ku a ku na nchumu xi nga le ku humeleleni ku tlhela ku rhanga vona varhangeri va hina va jika hi tikhona va ka lava hi ti-construction maf a va lava nchumu vo lava tithendara sweswani vakhalanga ku na TUT hi maandle ka yunivhesiti leya ikhonomi ya kota ku kula mara loko ha tshamela ndhaku hi miyela hi nga khomani
a ta hlupheka tanihi Matsonga Machangani khalanga. nyametelo bot 08600025 leswi ku nge vi ntiyiso va ri leswi ku nge vi ku ri ntiyiso i ri yena ra hi ri nga tiveki Malamulele na Saselamani police station swi twisa na vusiwana ku risa va za va ya mali yo xava inki yo chela eka date stamp ku va ta kota ku pfuna vaakatiko va vona ku na lava va dyaku loko ti-police station letiya ti swa ha vulavuli a na ha swi twisisi lawa kambe ta swi ya hlulani maxava swi tsandza kwihi ku va va pfuna switichi leswiwani Saselamani na Malamulele ku na nkarhi ni fanele ni ya ku vona kunene ni vona ku kahle ko va na yini kambe hi amukeleni n'wana mixeri aye khalanga aye minjani pokele kuna minjani hayi valavo khalanga mativa ku ri fela hina ne na Vatsonga Machangani na Vatswana loko mo langutisa ku ri ntsari wa ti-homeland tilidara leta ti ri a ti vulavula ngopfu eka ku from 1994 vo lo va byela we need to punish them eka hi nga va nyiki ti-service delivery for example munhu wo fambafamba ngopfu loko mi ya la Phalaborwa loko mi kamita yona la ya R71 lo nghena Phalaborwa hala tlhela ku tsari welcome to Namakhala hala ro le ka na i nge swi vona ku le kwihi mantwisisani vula njhani Bullpet ni tshame ni vulavula hi swi cincini a swi cincani ende swi nge cinci loko mo nghena mafikele Bullpet emarhumbi va ri capital city le kwini ya le South West hi ku Lucas Mangwapa a vulavula a yi tiva timhaka ta yena ku fana na professor ene tin'wana ta tindhawu leti a ti ri kahle vonani ku na stadium lexa ya xihamba xi rhurhela Chiefs na Pirates swo emarhumbi loko se Pirates na Chiefs leta ta na dabi kona a ku ri kahle ngopfu la va ri le kwini ya doroba ra le Mafikeng rona le nga na university stadium lexa Amavati yes kwalaya loko xilere ya tshamaka ku endliwa tigigi lembe na lembe va ri karhi hluvuka mara hi 94 va ku no Lucas Mangwapa a vulavula ngopfu va ku ta tirha na vona na leve le Giyani ta tirha na vona sweswo swi vulavuriwa kwini hi ku a va ra tiphati ta vona hi ku I believe professor va nga believe ka ANC na Mangwapa va believe ka ANC izavula kumbe ta swi vona ku hlupheka yini loko swi voxa swi ta ni mfumo ende hi pele sweswo va yini na chance nemetweni intlhanu timinete ise ba awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava hi nomo wa mixo Justice Mashinji a hi ku timikisorome timhaka ni ku xaxametele tona mi nga rivali ku a hi vulavule hi leswi ntsena hi vulavula na hi ti-interest rates hi ndlela yaleyo swi tele leswi hi nga vulavulaka hi swona se hi la ku twa ku n'wangulo wa n'we ku ri yini 0860 002543 nokonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi amukeleni un'wana mingiseri hi loyi nihlekani Bullpet papa minjani hi pfukele hi ngo vona mpfukile na mito mavulavula hi mapatu ku na patu rin'wanyani a mi ri khodini ra kusuka a crossing ya ka Dinga na Madusi ku jikela ka Madusi xikolo ri humelela a Tlhavini mi vula yini loko mi ku a ni ri khodi ni twa mi vulavula hi hala kun'wanyana hala sayiti ra hala ka vo Malamulele magrevele ya kona mahlayihlayini that's why ni ku mi vula yini hi ku swi vula ku a mi swi twisisi ku ni vulavule yini ku yini loko ni sungurile loko ri ku a mi ni twisisile loko ni vulavula a Vembe East hi le kwihi a ni swi twisisi kumbexana mi ni twanga loko ni vulavula buti a mi ni kumangi n'we hi ku me ni tlhe ni kombisa kahle ni ku loko ni kha ni famba tolo a ni famba Muroji ni fika ni kuma ku mapatu ya helela la
ni va twile ku volo swi wela bala va vele ka swin'wana mi nga swi wela sungulani kahle na nongonoko mi kota ku swi twisisa ku hi vulavula hi yini ene patro ri mi vulavulaka hi rona ni ri tiva kahle ngopfu ni fambe hi rona hi tibazi ta ka John Hlungwane ni ka ni ya ntlhaveni ya block C ka Makhuvele lana mundzuku ni nga ta va ni ri koho ni ri fambe ngopfu patro ni ri tiva kahle hi yo mhaka ni kha ni vulavula hi ku mapatu lama a ma tlhogomeriwangi kambe a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani Aye Botsotsi. papa mina mpfukeni I pfukile njhani? hi pfukeli papa khensa loko mi bela riqingho ku sala timina timbirhi ntsena mi rini n'wana Ya ni no nghenela ku ta vulavula hi service delivery. Na ku before ni nghena kwalaho ni hlamusela ku xitichi lexi xa n'wina lexi a xi yingiseliwi lava vo vulavula Xichangana ntsena. Mina ni muvhenda mina. Ni muvhenda wo tshama ka Rhambani loko mi khuphuka ka mina. So reason mina ya ku fonela i ku munghana lonene ka leswi n'wina mi swi endlaku na program ma boxeketa ku na breakthrough ka hinkwaswo leswi mi nghenaka ka swona. Akhensa Swi nga leswi ku na problem ya service delivery ka Rhambani ya load reduction ya Eskom leyi. Vanhu lavawani mi ta swi hleketa ku muhaxi va pfa va ku na WhatsApp mi nghena mi vulavula mi nyika information ku ri hi kwila mi hleketaku kona ku na ku tempera sweswiya swa language ya kona ya Eskom. Se mi kuma ku loko se va ku nyika information va ku hi nyiki meter number u nyika na tinumber phone ta munhu wa kona u nyika na poll number a swi koteki sweswo ku ni fika ni yima mutini wa n'wina ni kha ni teka poll number ni teka na tinambara ta n'wina ni yisa ka va Eskom ku hleketela ku hi n'wina mi endla ku swo huma ndleleni ka Eskom. Poll number mi nga swi kota ani poll number yi le xitarateni and na anti poll number mi nga swi kota mara ya hi swona mara meter number na cellphone number ta munhu u swi kombelisa ku hi khawula ku xi yisa ka Eskom. Hi ku ni vulavula hi ndlela leyi Botpede hi mhaka ya ku vona leyi va kota ku swi vona ku munhu loyiwani u na gezi leriya ra Mbukuto leriya u xava gezi hi 20 rand hi n'hweti. Se hi ngeteka vona tanani hi ta mi nyika matimba ya ku hi mi kombeta ku village yele ngenani mi kha mi kama kwala mi ta va kuma vanhu lava a va le ku teni ve ri wena hi nyiki tinambara u endla hinkwaswo ma va ku swi le ku tikeni ka Botpede. mi ta na mhaka yin'wana ya kahle yaleyo ku va Eskom kahle va loloha ku tirha ivi va panicha munhu un'wana na un'wana na va lava va nge le ku landzeleleni nawu leswi nga ri ku swona. Leswi nga ri ku swona hi ku mina le ka ntetani ni xava gezi ra straight loko ti themendela ni tiva vona van'wani mara hi gungula hi tele na Botpede va le ku gunguleni ku ri i load reduction ya yini mina ni nga ri ka wrong side. Ku ri ku machine ya n'wina ya tikomba ku laha na lahaya u nga ka swi famba kahle se tanani mi ta kama ndhawu liya mi ta va kuma vanhu lavawani. So reason ya mina ku ni ta ka munghana loyi ni vurile ku na swi tiva ku laha mi khomaka kona ma boxeketa wu na ndila Botpede in this way ya ku ene hi ta va lava va ka Eskom va ta vulavula ene loko mi vulavula ka Rhambani ku fambisa sweswo va sasela mani i ti-load reduction hinkwako ku ya fika leyi se hikokwalaho ka yini ku fanele ku ndiwa ti-load reduction ku ri na vanhu va kha va xava gezi. Loko eza hi ku 5 o'clock na madambu 5 o'clock na mpundzu mina ni tshama ka Rhambani le ndzhaku ka tshava leyi hayi laha ka miki laha ka Xikontribu kusuhi na vo Chicken Land kwihi. Mi kuma ku loko se u huma le ni tirhela haleno ka Ntlhaveni loko u huma le u kuma ku ka minga hinkwako sasela mani ku yo byi i xinyami hi mhaka ya reduction yaliya ku ri ku mara gezi u xavile. Se a ni endlela ku siku rin'wana mi va vitana va ta laha. I ta yi landa buti wa mina mani kuma mahungu ya misava ni khensile swinene nkarhi wa n'wina awara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava na Misho Justice Mashimzi. Misho na valombisi va timali lava nge le nawini ku na swipimelo. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Inhleka. Hayi Kalanga. Papa minjani? Ipfumile minjani mbalala na Masungwini kwala botoleni. No ko Masungwini. Kama botoleni beri bitu ri ta va mani? Minjani? N'wina mi le ku wena n'wina ni kombela va humeseni njhani hi nge cincani tifoni mi ri fona loyi ku vula loya humani a hi kumeni van'wana. Kalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula.
eka Malamulele, eka Mina, kuya fika eka Matiliyani. Tshama hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911. Sweswi. Shele Botpet muhumelerisi Cindani. Botpet ni yimana miyingiselo ya wo sungula ni n'wi yingisela masiku hinkwawo ende u va a kha a vulavula hi point yin'we papa lava va vulavulaka kwalano va vulavula hi point yin'we ende everyday na mina ni yima na vona nkoka ku ni va kha ni tsandzeka ku nghena i ntiyiso hina Matsonga problem ya hina xilogela xo hi Matsonga a hi tsongoli xa munhu ingaku xi hi dlayisi ngopfu hi lunghana laha swi nga fanelangi ku hi lungha hi miyelana laha swi nga fanelangi ku hi miyela reason be sweswi mi swi kombisaka swa vava Botpet serious and i ntiyiso leswi mi nge le swi vulavuleni hayi ku ho mi yimelela mhaka mi le moyeni no swa vava serious swa tika ende mara sweswi nga kona Botpet a ni vona ku hina Matsonga a hi yimini hi vona xa ku hi endla yini hi swona hi nga vulavuli hi swona ka radio swi hela ntsena ni na tinhlengeletano ti nga endliwa lava nga na power hi ta ti join. Botpet na muhumelelisi Ncindani leswi hi zame ku nghena hi zama ku nghena kwalani hi nga kumi ku nghena se hi ta hi WhatsApp Botpet ndi zame ku kombisa ku na le Mpumalanga swi koho sweswe loko a khome vumotsweni ka a khome mani swilo hinkwaswo swi helela la Mareti ku ya hala his view a swi humelele swinene na ku ya ku kwala vo Mbalenhle ku ya ku kwala ni mara loko se swi fika a Khonuku na vo Mhluvukana vo mani a swi kona na kwala ka n'we Giyani loko u bukha kusukela Hoedspruit u tanya tindhawanyana leti ya vo Giyani a swi kona mara stadium va tirhisa xa le Seshego ku ri ku xa le Giyani xi sasekile va tirhisa stadium xa le ka Nyamazane ku ri ku xa le Thulamahani xi sasekile se hi nga swi tiva ku hi yona yini sweswo hinkwaswo swi koho tribalism yi koho inkomu. Rishile Khalanga mina ku na swin'wana nga ha swi twisisiku la masipala wa College Chavani u rilela ku ya a Mopani laha Mopani yi tsandzekaku ku korhokela masipala wa Giyani se no twa ngaku laha u vhika banga u ya ka Bulete musa so loko a swi kotekana Khalanga a ku ta va njhani ku ri ku va na district ya vona leyi nga ta angarhela Giyani na Malamulele hi ku swi languteka nga ririmi leri ra mina na n'wina ri ta tshama ri ri hansi hi te hi tsutsuma ka masipala wa Thulamela hi ya te ya kumelo wa hina wa College Chavani swa fana na kwele ya kona ka Mopani Khalanga hayi swa ha ku tikeni leswiwani a ku ri mavonelo ma mina ku loko ku va na district ya hina ya angarhela yi chiwa vito rin'wana ra hi tshwara yona a swi ta antswanyana kumbe xa vukorhokeri byi ta ta xihehla la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ile ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM khume minute ntsena kupela wona ya 13 nakona ka Afrika wa vulavula ka xala wona 2 kusuka studio 1 Giyani the South African Federation of Trade Unions SAFTU va tise tlhelo ra vona loko swi ta ka timhaka ta ku ehlisiwa ka ntswalo ya mali yo lombisa hi timhaka ta bangi le xikarhi ehansi ka vurhangeri bya governor Lesitsha Kganyago a hi bule na matsalani general kulukumba Zwelinzima Vavi hi bula na vona hi twa ku va ri yini bona hi mhaka yole. Mr. Vavi, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to colleagues and comrades, and good afternoon to all of your listeners. Of late, you are not always happy with some of the decisions. As recently we spoke about the two-port system, you were not happy. It's like you are also not happy about the 25 basis point cut, interest rate cut that was done by the Reserve Bank yesterday. What is your take on that as SAFTU? I'm not happy. We are not happy. You are right, Patrick. And how could you be happy when 70% of your young people below the age of 25 are unemployed?
50% of your young people below the age of 35 are unemployed. 49% of black people are unemployed. 50% of black, 51% of black women are unemployed. And 7 out of 9 provinces have unemployment rate of more than 40%. To me, we are in a crisis. Total catastrophe is unfolding. The disappointment we have is that that's not our obsession. For example, about the yesterday's monetary policy commission or committee, we're not happy because we feel that they're ignoring the most obvious fundamental crisis facing the working class and the society as a whole by obsessing themselves with inflation targeting. We believe that inflation targeting is a good policy instrument for countries that have a single-digit unemployment, who are not the most unequal in the world with these levels of poverty, or we don't have the history of almost 400 years of colonialism and 40 years of apartheid. It's good for them. They can obsess with an inflation as low as 4.4% or between 3 and 6%. But we believe that a country of our kind with these massive developmental gaps can't afford to obsess itself with inflation. It must obsess itself with how are we going to address this youth unemployment? What is the state of our education? How are we going to address this black people poverty and landlessness and propertylessness? And how are we going to address the fact that there is such a social crisis? 84 people lie dead every day in South Africa, on average, killed by one of us. That's the extent of the crisis. Our youth are trapped into a new pandemic of drugs, the Nyaope pandemic, all over Pretoria, Soshanguve, up to the Cape Flats, everything in between. That's the extent of the crisis. Women can't walk in the streets. They are being raped by their own family members. Old women are being raped by their 21-year-old grandchildren. Women take insurance on the life of their mothers and sisters and get them killed for $1 million or 2 million or 4 million rand. We are in a deep social crisis because of the economy. And you have these guys not speaking about any of that. And this is deeply frustrating. But Mr. Vavi, you remember those years wherein you used to say the strength of the rand, it's not good for the economy. By that time, I remember it was still at around 8 rand or something to the dollar. It was 6 rand, 5 and 6 rand. Yes, that now we are at 18, 17 there. Still, our economy is not moving. I was watching Dr. Botha, another economist, who was also saying it will seem the committee has missed an opportunity, does not even know how this inflation in South Africa is driven, because it is not driven by demand. And if it's not driven by demand, then they could have even reduced the interest rate to bring the repo rate down such that the prime rate ends up being at 9.5. Exactly. And when I'm listening to you, it's like you align with his thinking. Exactly. Well, no, I do. Look, let me go back to your first question. COSATU at that time, when the rand was 5 rand, 6 rand, took a view that says
our currency is too strong. And yet our economy is still export-orientated. We're sending things and we're selling things using the U.S. currency, the dollar, and we are not benefiting from these trade relations or trade balancing. We must have a weaker currency such that when we send our goods overseas, we gain much more than we were gaining with a much more stronger rand of 5 rand. It was the competitive edge. That was the logic of COSATU then. Of course, things went waywire. There was no decision to weaken the rand. It was the weakening of the economy itself that resulted in a situation where we end up with a 17, 18 rand, with us paying 24 rand of at the pump station for diesel and so forth. It was the weakening of the economy. There was never a controlled weakening, deliberate, controlled weakening of our currency to gain a competitive edge now that we were exporting so much in the foreign currency or buying exchanging goods at the foreign currency. So that was the logic then. Let's come back to this issue. This portal you are speaking about is speaking our language. And here is the point. We have allowed, because we are tailing the Federal Reserve of the United States, whose mandate is very different, by the way. The mandate of the U.S. Federal Reserve is strictly your main concern must be about jobs. The mandate to our Reserve Bank is your main concern must be inflation. You see, the starting point is different. Because we're fighting inflation through high interest rates, we're using interest rates as a blunt instrument to drive down inflation. This is what has happened since they started this new chase. They have increased the prime lending rate from 7% to 11.25% before the decision of yesterday. Now, yesterday they just took off 25%. It means that the prime lending rate is 11%. Now, this is our logic. We call this developmental economics. The logic is that if you, as Patrick, was going to go and have an idea of a chicken farm in somewhere in Vembe or somewhere anywhere else in Limpopo, you're going to have to get around the fact that you must pay 11% prime lending rate to the bank. It's just way anything that a small, medium, macro enterprise that is black can ever manage to do that. Let's look at the disposable income since they started to increase the interest rates. We had debt levels of 6.7% when they started. They increased to 9.2%, meaning that our disposable income savings debt is now 9.2%. It's an increase of 37%. Now, if you cannot buy a new kettle at home, you can't buy new sofas, you can't buy a new car, you can't buy new clothes, and your food, you're spending lesser and lesser money on food, what happens? It means that all of the workers that would have been producing the cars, the food, the clothes, and everything you need, the refrigerators, will lose their jobs, which is exactly what is happening in South Africa. And that's why, if you look at our manufacturing, we have lost 50% of our manufacturing capacity between 1994 and to date. In 1994,
the manufacturing, the industrial base of South Africa, our manufacturers were contributing up to 22% to the GDP. They are now 11, 12% after 30 years of democracy. We are now stuck in a low growth path, and that's why the last quarter report of Statistics South Africa says we have only grown by 0.4%. You can't grow the economy when your business can't borrow money to expand. And when they expand, you know they are employing more people. You can't grow the economy when your demand is lesser because you can't afford to buy anything on purchase. You can't afford cash. If you look at the FNB report of 2022, the bank itself, the main beneficiaries of this, are saying that 80% of the higher middle class in South Africa, the doctors and professionals, spend all of their income in 5 days. Yeah. It's because of the high interest rates that we are tolerating, because our Reserve Bank have been told to prioritize inflation targeting, which is inappropriate for a country with these massive developmental backlogs as South Africa. I'm happy in your analogy and your explanation, particularly on the high capital cost that you were explaining that end up cascading in other sectors losing jobs. Now, some are even saying that this mandate, it's favoring those that are wealthy, those who are investing money because they will get high yields and, of course, killing the economy. Now, let's go back to the issue of nationalization then. Can it help in this picture if we were to overhaul the committee and we maybe add other members and or we nationalize the Reserve Bank? Yeah, this committee have been carefully selected. It's made up of conservatives who have one track in mind. Inflation is the omega and amen of the economy, not jobs, not houses, not land distribution, not ensuring that people have property and therefore they are players in the economy. No, that's not their concern. So it would help if we have to have a totally new monetary policy committee. And that's why I have to support the ANC demand that says we ought to nationalize the Reserve Bank. It must belong to the people of South Africa. People say that it won't work. No, it will work. Look, it will work. You say Botha is saying, and we agree with you, the problem in South Africa is that inflation is not driven by demand. You know what is causing inflation? In the main, it is the food prices who are hovering at 15% per year. Who owns the farms? The private sector. And who in the private sector? The white Afrikaner fellows. The second driver of inflation is Eskom, which is demanding a 36% increase for next year. Why is Eskom so expensive? Because government has opened up electricity engineering to multinational corporations and signed agreements with them that they are guaranteed in a profit margin, I don't know at how much, and which then leads to Eskom actually subsidizing the independent power producers. That's why we pay so much for electricity, is because multinational corporations are here. Since 2012, by the way, I was just debating with some fellows at Twitter. They always say, Ramaphosa, Ramaphosa. It was Zuma who brought us independent power producers to Minister Jeff Radebe then. But when you are a factionalist, you don't look at the facts. You look at the face of the person you hate, and you always blame that person for every something going wrong in society. So that's the second driver of inflation. The third driver
of inflation is the expensive goods imported elsewhere in the world by the elites. The elites don't buy furniture in South Africa. They don't go to our lousy furniture stores. They import everything. They import all finished cars, the top of the range. They import their shirts, their Gucci, shoes, everything. And when those things are here, they are so inflated in price. They have a negative impact on the inflation in South Africa. You don't address that. You target the working class. You say that we must fund or you must find development at the back of the working class and the poor. That's why we are unhappy. You started to ask, why are you always grumpy? We are grumpy because things are not going right. Mr. Vavi, we really appreciate your time, really. Let's see what is going to take us to in terms of the interest rate. Maybe one day we'll find ourselves with low interest rates, because they are also saying we are the highest in the world now in terms of the interest rates in South Africa. The irony is that we are also highest, we also hold three titles: highest unemployment, highest inequality, highest youth unemployment. Yeah. And then as a result, highest levels of crime. Izweswo vithirumbeleloni FM inkulukumba azwele nzima vavi xiyimo xo tika swinene lexi nga langutana na xona vativa ikhonomi va vula tani va ri ikhonomi va reserve bank ongeti va nga va kha va hoxisa hi ku leswi va swi endlisaka xiswo loko va kha va languta timhaka ta ntswalo ya mali yo lombisa va langute ku mpimo wa kumbe ntikelo wa mali wu fanele u tshama xikarhi ka tiphesente to karhi, kambe xivutiso ku tlhela ku va ku loko ri ku yi tshama ka tiphesente to karhi xana inflation leyi ku vulavulaka yona yi va yi kha yi susumetiwa yini ke? Yi susumetiwa hi ku vanhu va le ku xaveni ngopfu na? Ivi ku kumeka a yi susumetiwi hi ku vanhu va le ku xaveni ngopfu. Se hikokwalaho ka yini ku fanele ku tirhisiwa ku vanhu va nga xavi loko ku ve inflation a yi susumetiwi hi swona? Hi ku loko vanhu va kha va xava, sweswi va swi xavaka swi endliwa swi tele. Sweswi loko va kha va xava swi vula ku un'wana i ya kha a kuma ntirho. Sweswo hi leswi swi nga ri ku endlekeni hikokwalaho ka ku va vanhu va ri hava macheleni. Xin'wana xa swivangelo lexi endlaka ku hi sala hi ri ka 25 basis point, va vulavula na hi timhaka ta ku i mhaka ya ku ku na two-pot system. Two-pot system yi ta tisa mali yo tala. Loko yi tisa mali yo tala swi vula ku vanhu se va ta sungula ku xava tele. Va rivala ku vanhu vo tala lava nge le ku landzeni mali leyi ya two-pot system vo va swikweletini, va lava ku ringeta ku huma ka swikweleti swoswoleswo. Ku na nxungeto wa leswaku maxelo ya nga ya biha ku titimela ku tlula na mpimo ya Afrika-Dzonga namuntlha na mundzuku. A hi amukeleni mbulavuleri kusuka ka vaxilamulelamhangu ka doroba ra Joni endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu hi twa ku va lulame ku fika kwihi ku vona leswaku ku nga vi na hoyihoyi loko ku kha ku titimela hi ndlela leyi. Kambe sweswo endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini. Nhleka mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. khensa swinene kuseliwa nkarhi nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi ka mingiseri nhlekani mupfinya la tlhekhonazi primo ifundzakulu xa Limpopo Dr. Phophi na mathuba a burisana vadyondzi elokixini ra Leboakgomo kuma mahungu xitalo le ka awara ya mbirhi nhlekani. N'hweti leyi ndzi dya swakudya swa ndhavuko ku nga ri leswi ndzi nga swi tolovela weno kambe swa ndhavuko wa van'wana. Munghana Lonene FM u tlangela n'hweti ya ndzhaka na wena #indzhaka ya hina a hi tlangeleni. Munghana Lonene FM makombandlela. Zumba na mina na Beji Funk Ike Ngobeni. Ngomeri ku ila mi nga ta ku mi nge fambi la misaveni mi nga yangi. Ebra Ike la mi lava ke ku ya ku ayikule ila xivandza nyongeni eSwatini. Swi lava loko ndi ya le ndi ya na ku ri September la ya etintombi nto na ti nga ta va na tikhome mhlanga ndi ya vone ku saseka eka ntumbuluko. 2 to 3 Musumbuluku ku fika ra vuntlhanu eka Munghana Lonene FM makombandlela.
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Isoswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi languti nkarhi 23 timinete ntsena ku bela awara ya 13. Ntirho hi lava ku bula na vaswilamulelamhangu va doroba ra Joni. Hi lava ku bula na vona laha hikokwalaho ka ku va ku ri na ku langutela kukulu ka ku maxelo ya nga cinca ivi ku titimela. Loko ku za ku titimela a dorobeni ra Joni na tindhawu ta le kusuhi ku tala ku va na mintlhontlho yo tala ngopfu ya timhaka ta mindzilo na swin'wana na swin'wana. Tatana Robert Mudawudzi va yime kulunga ku va va bula na hina. Vadawudzi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Hello? Vadawudzi? Hello? Aye, Vadawudzi minjani? Njhani? Hi pfukile mana ma amukela ka Munghana Lonene FM. Veri ku ta titimela ku nga va na timpfula kahle va mi byele ku ta endleka yini va weather services? Yeah, va weather service va indicate a warning message ya ku nga va na ku affect kwa maxele around from actually this loko yi vulavula sweswiwani va yingisela Munghana Lonene lava va around Gauteng they can feel ku weather ile ku changeni sweswiwani. So we are telling you this later on this afternoon we might have like 80% ya full, and then from there tomorrow itabana mashallah kutimela nguthu towards Sunday, and then maybe around Monday kona la itaba ikuma some warm weather conditions. So hence yende soku ibana ti preparation taku activate abatrisana ina ba disaster management ibana ti monitoring teams ngopfu atindawo leta ina tati informal settlement because soku loko ibana mashallah so ibana ti incident local tati informal settlement fire. Oh, se mi vula ku yini loko mi activate ti disaster teams mi langutela ku yini ku loko ku ze ku titimela ku endleka yini hala Joni? Yeah, ku va na ti-incident ta fire incident ngopfu atindawo leta ina tati informal settlement. So the disaster management teams ta hina va ta va ri basic region ta hina because we've got about 6-7 regions, so that loko ku va na emergency va swi kota ku activate relief or any other assistance leyi abakati ku va nga ba yi lava at that moment at that time. And then that is specialized teams ta hina like our fire stations are fully operational. Kuna ti specialized teams that respond to various emergencies na bona ba ku ba on high alert, so that itira swin'we ku yendla swa ku loko ku va na ti-emergencies yendla swa ku we get there on time. Kahle ku va ku endleka yini ka ti-informal settlement Vadawudzi leswi endlaku ku minkarhi ya ku tala loko titimela ku tala ku va na timhangu ku nga va ku ri mindzilo sweswo ku va ku endleka yini? Yeah, so informal settlement hina mostly va tirhisa ti-heating devices swilo swo fana ti-brahma stove, candles, timbawula. So loko ku va nga maxelo ku titimela ngopfu va va force ku va tirhisa all these things to try and warm themselves. Most of them, like for instance loko mi tirhisa mbawula mi kuma swa ku loko va nga yi tekeli handle before they go to bed ku va na that problem ya carbon monoxide inhalation, then you find out the whole family being swept wiped out because of that inhalation those toxic fumes from ambaurale. And then kubana the incident which are caused by unattended paraffin stoves, kuna the incident related to illegal connection. So kubana more incidents because one zamaku baba warm in those respective areas. Se loko xiyimo xi te tani mi tsundzuxa ku vaaki va endlisa ku yini ku kavula ku ta titimela se swa tiveka na n'wina tanihi va swilamulelamhangu mi yime kulunga ku la ku ta vona ku loko ku tshika ku va na mhangu mi kota ku nghenelela, kambe vaaki va nga mi pfuna njhani ku mi nga laveki ku va mi nghenelela? Yeah, a message ya hina ku vaakatiko va endla swa ku loko va tirhisa all these heating devices va endla swa ku va ti monitora sweswiwani. I think from today it's school holiday, beginning of school holiday, so loko va tirhisa these heating devices va endla swa ku young children are monitored a va tirhisi ti-heating devices, and then vana va chayeriwa timovha because we are told later on
ingaba na timvula severe thunderstorms around this afternoon. So loko va chela timovha va endla leswaku va extenda safe following distance, va avoida ku famba tindhawu leti ti nga va flooded bridges or flooded roads. se le ku languteni valawuti minkarhi ya ku tala loko hi bula na n'wina a mi ta vilerisiwa hi timhaka ta ku loko ku na leswiya swa ku vafundhisi va khuvula vanhu milambyeni sweswiya swa ku taniya sweswi ha ku heta winter season mi tirhe njhani lembe leri swi vona ka ku ngeta ku tshamisekile a ku nga karhati ngopfu hi season leya ya vuxika a Gauteng ne? Yeah, in terms of fire incident, yeah, we didn't really get that much, except the problem is around the inner city. But right now, we would say it's also a very important question here. So one will know logo ikumati mpula la around Gauteng, especially Johannesburg. Bakatiko laba ba indla ku sa religious baptism. Baba tempted to go vakashela tindawo leta the river because now the water levels are much more higher because of it's a rainfall season. So one itirisana na bakatiko laba bafundisi traditional healers, especially in Alexander area, because we know the last time we spoke, even an incident Alexander about 50 by the baptism ritual. So one in the campaign itirisana traditional leaders in the area. And that's all cool. Maybe this time around, he prevent that the incident by the rituals, because most of them by the rituals when the water levels are much more high, which is more dangerous for the rituals late. So we check it for logo traditional healers late. Maybe that's got to prevent all these incidents. Valawuti hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta hi khensile mosina va nkribonga inkomo vana va hi bula na vona enkulukumba Robert Mudawuti va suka ka ndzawulo leyi ya timhaka ta swilamulelamhangu ka City of Johannesburg va vulavula hi timhaka ta hi laha tanihi rixaka hi nga tisirhelelaka koho ngopfungopfu loko se hi tlhelela ka ntsongo ka xixika a hi ku se hi humini kambe hina va lava ha tlheleli ka xixika hi ndlela yoleyo va ri u lemukisiwa vaaki hi ku hambanahambana ka voho lava va nga koho ngopfungopfu a Limpopo leswaku va kereke liya ya St Agnes ZCC liya ya xifaniso xa Tuva va ta va ri na ntirho wa voho conference ya lembe na lembe ya ku sungula lembe lerintshwa leyi nga ta sungula namuntlha hi siku ra 20 Ndzati lembe la 2024 se swi nga leswi va kombelaka ku n'wina mi nga ta va mi kha mi fambela tindhawu tetiya mi tiyisisana ku vona leswaku vuhlayiseki bya famba mahlweni na n'we mi nga ta hundza hi koho loko ri ka swi bohi ku famba hi R71 xikombiso mi nga papalata mi ti fambela hi R81 loko mi ta matlhelo ya hala va Zanini mi ta ta hala va mujaji Sihlofu leswiya se mi kumbe swin'wana swa ku taniya kambe malemukisiwa ku mi swi tiva ku ri ku na conference ya kereke ku hela loko ka vhiki leyi a St Agnes hi ndlela yoleyo handle ka sweswo hi kwala 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tirhi ku haxela wona nongonoko lowu twi kusuka studio 1 hi le Giyani emasingita mall laha hi nga le ku tiseleni nongonoko wolowo hi ri koho se hi tihi timhaka leti nga hi khomela tona a hi ku twimingiseriwa mehe na ri teka riqingho rero kambe ni pfumeleli ni sungula ni kadela n'wayitelo wa Mugqivela that's why loko mulungu wo kota ku a humesa rito ra xintima kahle ngopfungopfu lama mo tlhama machokoza nyana marito ya kona yo huma lava Eastern Cape hi kha hlamala ku no u lokulela mapurasini na vanhu va ntima na and swi tala ku loko hi minkarhi yo tala swi tala ku va sweswo swa kutaniya swa ku loko munhu moza mu n'wi twa a vulavula kahle swi huma boxa u vo kostoka no la ku kuleriwe mapurasini kambe Mpumalanga va yi vitanisa ku yini valungu Mpumalanga ena hayi mhaka ya ku va huma atikweni rin'wana va kha va tshama kwalaya va kha va tshama kokole Mpumalanga malama tidivene tingwenya loyi i Sydney Baloyi na Ike Ngobeni the Chifa eka n'wayitelo wa Mugqivela 7 to 9 nimixo ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela
vunanga bya Xitsonga byi famba emahlweni na lembe leri hi ya mahlweni hi tlangela tinqambi ta hina eka SMA 19 #Nationali. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Iswa swo minsere umgana lona FM Makomandlela a ni swi tivi ku mi nga va mi khomete timhaka kambe loko ku ve Eskom yi ti yimisele kahle ku lwisana na vukungundwana a yi fanele yi kuma vanhu vo fana na valava ku na un'wana nge ye preach la ni n'wi vonaka ka timeline ya mehe ya X i ri xavisa gezi a ni swi tivi wa nga khomiwi munhu hi ku loko a za swi veka rivaleni a kutani a fane va landiwa a ya khomiwa kambe hayi a ku ndlisiwi swona swo tshikiwa hi loyi preach hi loyi i ri hayi I'm selling prepaid electricity hi we Eskom na kumbe hi we masipala a tlha ku byela ku hi 250 i kuma 750 units a swi i swi navetisile kwala teko leri na n'wina leri ayi a amukeleni mingiseri loyi hi twa ku yi committee hi nhlekani amuserile ka ha ri mpundzu ta vuya nhlekani khalanga amuserile ka ha ri mpundzu ta vuya ti nga siviwangi ku ku poti ritshuri munhu i xavisa gezi a yi Eskom mara i loko i tlhela swi veka laha rivaleni a ku ndliwi nchumu ina swi ku tlanga njhani rixa ri tlela ivi a dyalela ivi hi vulavula hi swo kwaka munghana lonene khalanga wiyele ya tihosi ya na van'wana se mina hi vana timhaka hi leti mara lexi a ni la ta ringeta ku kombisa xona ni ta ringeta hi vurhon'wana lebyikulu ku ni nga ngheni timhakeni a ni tivi leswaku loko hi languta xiyimo lexi ku ri loko hi khi hi navela hina va ka Malamulele ku hi la ku wela a Mopani lomu hi nga kona ko lumaki kambe vundzeni lebyi ni nga na byona i ku ri a ku lumi ko lava leswaku hi lulamisa leswaku loko hi ku hi wela Mopani hi yela yiniki mi nga rivali masipala wa Collins Chavane ku sunguriwa ka wona swi tikile swi vula leswaku ingaku i xihlawuhlawu ku ri a hi la ku va hansi kumbe ku hlangana na rixaka ro karhi kambe a ni langutele hlengeletani leyi ku ri loko va swi veka rivaleni xikongomelonkulu ku ri hikokwalaho ka yini tihosi ta ka hina ti tshirikatanile na valaveli kaya ni vulavuli na vona va ku va kwele kumbe onge a yi sungulangi kahle ni ene hi ku a ni ta ku loko yi sungurile a yi chayangi kahle ni khalanga katika mara leswi a ni nghenela xona moyeni a hi ku vulavula hi hlengeletani liya ni la ku ba mavala mayingwe ku ri hlengeletani leyi swi kombisa leswaku ku ta va na leyi nga tata namuntlha a ku ri ku lulamisa se ve ri na deputy minister a nga vonakangi ni ri va ri ma swi vona and then i nga ku lava bodo va kona se tihosi ti ku bamfe ivi ku ta sala ve ri ku sele structure va vulavula kumbexani na sweswi ingaku va hanakisanisi tihosi ti ku hayi na hi to yimela tlhelo van'wani kumbe ku tala ka vona hi yimeleli nhlengeletano ya contraless se ni vona onge malulamisele mahlengeletano leyi khalanga a ma fambangi kahle kumbexani valulamise a va swi hleketisile sweswo kambe mavonele ma fikile ma hangalaka ivi swi kha matluka swi ma hangalasa kambe mo ni vuya ka ku hetisela ni ku loko hi vulavula hi timhaka ta ku hina tihosi ta ka Malamulele hi lava kumbe na swiyenge swin'wana ku nga ri tihosi ntsene hi lava ku wela halahaya loko mi langutisa masiku lawa vuhosi byi dungiwile leriya rono swi katsakatsana na tipolitiki ta ku hi languta na tinambara nkarhi wun'wana ku veni loko hi languta tinambara loko swi fika ka ku loko hi languta ku hi vangani lokwalomu hi nga kona lomu hi yaku kona kumbexani rito a ri ta ku tlhandla ri ku tlhalaka byata hi kota ku vulavula hi ndlisa sweswo mara kumbe loko ni swi langutisa hi tihlo ra vuenti swinene hi fanele hi lemuka leswaku ku na leswi venge i ku tiva loko hi tiva swa fanele leswaku hi va hi hangalakile hi ya leyi na la hi hlangana na lomu hi nga koti ku va na mavonele man'weke swi fanerile leswaku hina hi hexe hi ku tihosi ta ka hina loko hi famba
hi ya wela ehansi ka masipala wo karhi at least kumbexani hi ta va se hi ri na rito ro twala ka yini rito ra kona mi tshama mi khe mi fefena mi gungula mi ku no Giyani hi liya yi le ku hlakaleni varhangeri mi ri yini hi mhaka ku timasipala a ti na tiko kumbe a ti na misava liya loko tihosi ti release ku hi sweswo a hi yeni endla nhluvuko hikwalaho ka yini Giyani ya ha ri marhumbi na kumbexani loko ku humelele kungu rero Khalanga a swi mintlhontlho leyi hi vulavulaka hi yona hileswaku mina mbilu ya mina ya vava mi kuma ku ri loko mi languta varhangeri va xintu kumbe varhangeri va ndhavuko ku nga tihosi sweswi vanhu va nyikiwe na ti-nicknames that's why swi ta tika ngopfu na yo constitution ya hi pesukela kun'wanyana kumbexani a yi hi pesukeli ka hi nga swi langutangi kahle i yini matimba ma tihosi sweswi loko swo tshika swi endlekile leswi ku nga tshava ku swi gonya ku cinca swa ti-demarcation 9 hinkwaswo swa ha to hi khela matluka kambe i ntshava leyi loko hi langutisa ku ri hi lava yini ehenhla ka yona kumbe endzhaku ka loko hi hindzile enhloklorini ya ntshava yeleyo so Khalanga leswi vonisa sweswo a ni languterile ku va hlengeletano leyi yi famba kahle ku gwabaniwa ka kwalaha ka ku swi ta fika rini laha tihosi mara loko va basisile leswaku hi lava yini RLU na yona vuvete hayi a yi helelangi hi ku RLU ni tshame ni byela na yona ku ri no a ni koti ku twisisa ku ri ya ha koka kwalaha ka sweswi a yi lava swona na ku ri yi la ku lulamisa timhaka leti hi ta vona a yi se hela matimba kambe ni twa leswaku ingaku a yi sungulangi kahle kumbexani va ta kondletela yi ta kota ku chaya kahle Khalanga mina ni lavele ni mukondleteri mi ni lavela mukondleteri mi vulavula na muhumelerisi xihundleni hi ta kota ku twa kahle lava va rhambiwa ka nhlengeletano a ku ri va mani na ku yi fambe njhani yi lava ku fikelela yini moni ku lulamisela sweswo na muhumelerisi wa mina ni khensini nkarhi wun'wana hi ta swi landzelerisa inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM na ka Afrika wa vulavula u ta ya mahlweni endzhaku ka leswi nkarhi wa special eka spa tsutsumela ka spa xa wena xa le kusuhi u tikumela swisipi swimbirhi swa Dettol 175 gram hi 23 rand ntsena loko u swayipa spa reward card ya wena na IQF chicken mix portions ya 4 kg hi nxavo wa le hansi wa 139 loko u swayipa spa reward card ya wena swipexali swi kona emavhengeleni lawa hlawulekeke eka spa na ti-super spa eMpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 9 ku fika ti 22 September 2024 loko xitoko xa ha ri kona Afrika-Dzonga xana ku humeleleni hi tiko ra hina madzolonga ya rimbewu ya ona mahanyelo ya rixaka ra hina naswona a yi nge swi koti ku miyela kunene madzolonga lawa ya hi khumba hinkwerhu ya humela hi tindlela to hambana leti katsaka femicide ku nga ku dlawa ka vaxisati hi vomu hikwalaho ka rimbewu ra vona swi humelela hambi ku ri kwihi nkarhi wihi na wihi na laha u nga hlayiseka emakaya ya hina hi ku khomisana na vatirhisani kun'we va swa rihanyu hi ku tirhisa National Strategic Plan GBVF mfumo wu na xikongomelo xo aka Afrika-Dzonga leri nga hava GBVF loko hi karhi hi amukela ku humelela loku nga va kona eka malembe 30 ya ntshunxeko na xidemokirasi a hi tlheleni hi tirhisana kun'we eka ku herisa ntolovelo wa GBVF emakaya ya hina tihlanganisa na xitichi xa maphorisa xa le kusuhi hi xihatla kumbe GBV Command Center eka 080 0428428 leswaku u ta kuma ku pfuniwa hungu leri huma eka GCIS andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela u yingisele nongonoko ka ku haxela wona Twix suka haleni a Masingita Mall hile a Giyani hele anga kona ku nga na mapapa ka titimela Giyani kambe ke ntshava ku na n'we kwala mu nga kona mi hlayisekile va ri ku languteriwa maxelo ya xirhami ku hela loko ka vhiki hi ndlela leyi van'wana va ku hayi kumbexana swi kahle mintirho ya hina yi ta famba kahle van'wana va ku hish loko ka ku titimela a ku tari ku va kahle kambe swi ri tano wena u ri yini ke a hi tweni un'wana muyingiseri yena i kona na layinini la enhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene hayi minjhani Khalanga hi pfukile minjhani papa hayi pfukile a khensa rito ra ala man ya ra kalanyana ra vafundisi phela se hayiko ni fona ni ri hala ana bill ni kombela ku va xikala vitinyana a ni la ku khometa ka liya ya ku why swi va tikela vatsonga ku kuma development ya nchumu lowu ni nga vuya ni wu languta ni ve na nkateko wa ku ni tshama la Giyani ni tlhela ni tshama hala Matox se ve ni ya ni ya kuma ku kwalaha ingaku vanhu vo tala va fike mi kuma ku ka pfuma sorry ku swi vekisa sweswo ka pfuma
i-prime minister loyi a ri kona Ntsanwisi ivi i vulavula minchumu ya negative swi longe ingaku na ku onha minchumu ya positive a ni vuli ku a va ri na negative a ni yi tivi yale mara mi kuma ku minchumu leyi hi lavaka ku yi destroy swi longe ingaku a hi na identity ya swa kahle leswi mi kumaka ku a fanele hi swi ndle swi va pride ya hina ingaku laha mi kumaka ku va fike va hi ba kona se loko mo languta mbula ku mphephu na lava van'wana va ra mutike na loya un'wanyana nga va kona before ra mutike vona hi voxa va fambisa ku hikuva ni tshamangi ni twa lavaya va dlula onge ingaku va lwa na lava rhangeli va vona vo lo teka swa positive ivi va swi yisa mahlweni se na hina vatsonga ni kaniti ku ku na lava mi kuma ku va nga va hoxerini i professor but a hi languteni swilo swa kahle ivi hi timhaka kwalani hi ku laha ni vona ku nga ku vanhu van'wana va ta ku loko va hi languta va hi hlonipha hikwalaho a hi hlwelangi a hi hlwerile hi mhaka ku loko sorry ku mi nghena nyana non'wini hi loko mi languta ka nhluvuko un'wana na un'wanyana lowu faneleke wu va kona loko ka va nga pfuki vatsonga ha vona ku va vhota va ri masipala hina masipala ku vula ntiso lowu nga ta ku yimela vatsonga straight ko va vanhu lava hi nga ta ku vulovisa ti-agenda ta vona va nga ta nghena va huma va nghena va huma loko ho vuyela la ma-talks vanhu va le ku development na ma-talks mi kuma ku ndhawu yitsongo mara nchumu un'wana na un'wana swikolo titliliniki loko mo languta kwala ka dzingidzingi magonya why va fanele va va na tliliniki va nga vi na tliliniki loko mo languta ma-talks almost xitandi xin'wana na xin'wana xi na tliliniki loko vulavula hi laha ku nga na tihosi va ndleriwe minchumunyana leyi tikombaka ku yi na xiyimo xa le henhla ni vulavula hi mali leyi va ngo va budgeteriwa se a ni tivi ku masipala lowu wa hina loko ngo masipala loko va ya le va yisa budget ya njhani ya vaakatiko hi mhaka ku va fanele va vulavulela vaakatiko no ti vona va voteriwa ivi swi tikomba ngaku ko va voice ya vona a hi ya vaakatiko i mavonelo a ni tivi ku no wona na mi ta mi vona ka mani ko va ku kumbexani impela tanihi rixaka ho fanele hi ti langutisa hina hi vona ku hi lava ku fikelela yini ku loko ri ka ni landzelerisa no vona nga ri kumbexani hina hi teke xiboho xa ku apartheid a ku ri professor HW Ntsanwisi hi vo apartheid hi yo mhaka van'wani va nga chavangi na ku Giyani ta sala yi ri rhumbi se ni impela loko mi languta hinkwaswo leswi nga le ku ndliweni swi ndleriwa sweswo ku yi sala yi ri varhumbi loko ku ve un'wana ka ni byela byeta a ku fanele ku akiwa police station khale mara na namuntlha na sweswi swi le ku tikeni ku va yi akiwa ene timali ti le ku humeni ta ti-budget va ku va budgetela ku kuma ku wa ti-police station kuma ku se minchumu yin'wanyana ya tirha laha ka vasotho loko vatsonga va nga pfuki a hi pfukeni vatsonga hi nga ndli leswiya swin'wana leswi hi dlaku mi kuma ku loko hi veka varhangeri munhu la ku veka malume wa yena loko malume wa yena a nga ndli kahle i la ku n'wi defend munhu la ku veka munhu wo karhi loyi a nga kusuhi na yena loko a tlharivula ku nkarhi wa yena wo adya not wo tirhela vaakatiko kati loko ku ri a hi endla swilo karhi hi tiva ku ho lava ku tihluvukisa ni tshemba ku kwala ka dzingidzingi siyandani ngove yaloye a yi ta hundzuka yi va location yo karhi leyi mi kumaka ku yi tisa mintirho yi tlhe yi hluvuka sweswi ya Ntsanwisi a nga swi siyisa i xiswona mi no vona futhi nga ku swi wetse ku tlula sweswo nemetweni danki mavonelo danki nemetweni papa na Kensa a hi hetiseleni hi mingiseri loyiwani hi ta kota ku va hi kuma mahungu ya misava ya ora ya mbirhi ivi hi gineta nongonoko wa hina nhlekani hello sele na vaxomi vale a he vale he vana a xikwembu xi kona ma ri kona khale nga se twa rito rero ma hayi munhu a nga vabya miri mara nomo a wu vabyi lexi ni xi humaku non'wini xi ta xi huma mihleketeni ku ngo va ku vaviseki hambi ku tshoveke nenge ni tsakela na marito lama nga ma vula mi nge xikwembu xi koho i ntiyiso xi koho okay naswona a xi ri koho na sweswi xi koho xa ha to va koho ni mi senterile kwala leswi ya ku swi ya vulavuriwa leyi a ni swi tivi kahle no swi kuma hi xihatla na mina ni twe muyingiseri wun'wana kwalani a vulavula hi ku mi vhika banga mi tsutsumela ka tlulu timhaka ta ku mani mi nga fambi swivara
mi ya pfula nandzu hi ti-emotions sorry mi nga mi ya pfula milandzu leyi mi la ku yi pfulaka mi kwatile a mi nga fiki mi swi veka kahle na loko swi tsariwa swi nge humi kahle na vana va nga ta fika va tsala swo va peliwe case ya n'wina ka SAP3 a yi nga twali loko va mi kombela ku famba mi ya wisa byongo ivi mi ala a ni vula yini na kumbe ni vula yini na kumbe na ta vula yini na loko mi nga hlanganangi hi xin'wina mi tshama mi vutisa xivutiso xin'wana kwalani mi vutisa MEC Razilani va te kwalani moyeni loko munghana lonene yi nga rambiwangi kun'wana ko za swi fambisa swilo leswaku vanhu va lava ku tsutsuma kun'wana va ya mopana va tsandzeka ku lunghisa xipiko xa vona swi fana na wasati loyi a humaka vukatini bya ka vakhalanga a nga si wisisa moya a famba ti-social worker a famba ku hlupheka nhlokweni a famba milandzu leyo hlukumeziwa mi kha mi hlamula un'wana tolo ku xanisiwa a swo vula ku bukuteriwa ku xanisiwa i swilo leswi nga moyeni a tsutsumela ka vukati byin'wana munhu u huma vukatini bya ka khalanga a bela hi moya a wisa nyana a hlaya bibele a tiyingisela a famba vutshunguri a yingisela leswi a byeriwaka swona hi lava n'wi tsundzuxaka a vuyelela a xiyin'weni xa yena se ni mi twa mi tlhela mi vulavula na hi tinomboro mi ni tsakisa ngopfu ene na mi yingisela hikokwalaho le ku sunguleni leyi ni vulavule hi ku munhu a nga vaviseki non'wini a nga vaviseki mihleketweni a nga va lo tsanyelela ka milenge kambe rito ri kala ra humisa sweswiya swa tolo na toloyini loko mi ri hava tinambara svara na kwala mi ya kona mi ya ku hlekuriweni ku va ta ku hi lavo vo famba va nkulukumba former president wa khale Jacob Zuma i tshama vula vito rin'wana ivi na nkulukumba mali ma ta ri vula ku mahamba hlale ivi swi kwatisa mani xipikara hi munhu wa xisati mahamba hlala i ku we loko i vaviseka i famba i tshama loko i vaviseka i famba i tshama a ni ta ku sweswi nga khoma timitingi namuntlha mi hlengeletana va nga pfumeli ku xavisa tiyo ku hlaya ka siva ra phet khalanga un'wana na un'wana wo tsema tiko ra machangani hi tele ngopfu un'wana wo tsema a xavisa hi 4 cent a tsema hi 5 cent loko karhi hi tsematsema hi mahungwini tiko ra mbombomela tihosi ta hina a ti pfumeli ku mali na vatukulu va hina na mindzuku va ta hi landza masirheni va ku mi endleyini nkarhi wa mahanya hikuva tinxaka letin'wani mabhunu ma hlangana mazulu ma hlangana mapedi ma hlangana vavhenda va hlanganile ku lo sala va lava me i ku huma 100 awara ya mbirhi minjisiro mugana nona FM nongera kwa umerisiwa incindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula kasike antirha na sundu zawa ka minga na Patrick Shai mbana ku hela ka viki lokunene nongera ku dzumela mina wa landela anda ka monga misava lawa yataku na Misho Justice Mashims tata